Hello, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Welcome here another video. I just came up today with a short video because some of my friends they suggest me to tell some folktale story, and I asked from my grandma and grandpa to tell some stories because from my younger age I used to ask from my grandpa and grandma to tell the stories, old stories. They used to tell me the story, but I used to forget now because my memory is not good, so I forget everything. And I just, after getting these comments, I just ask again about the old story, folktale story. So they're also now becoming very old, and then it's very difficult for them to read through all the folk song because they used to translate from the folk songs, and all the stories is already sent along with a song. So that's the style of for the elder people. So the story poula hello de hanes ha de pople metaliko sa bom la sumom la nu de de kolero nyachi manu bupa de fiachi mo buache abo de dine vi story bangale tivia malla wom de vagu fiche mo happy na dine first time I heard the story all stories dine jipana palamanda ne ke pa de vagu satin hana marshla dine tisa jela bossa de thuna ya de kolero via malla wom ha na ji tu bari na jela de thuna pabla dine đó cho mày biết đây là ala lâu hi nu sẽ thật ra hết rồi bảo là mà lâu hi nu again story phala ye de hasa ta boya mà chỉ ta lâu này chỉ ra story phala ye ra ha ta thì ta ya phải là vì lâu xong rồi nhá là folk song hi nu sơ story ta nu mà sơ lâu sơ pra thì cái hasa về ra đi thì nó ta thì ta ya ja bao bao thở hot tiêu hồ de nu simple words nu ni ta hi share sang la story de ha ku ve yi de KHOLEROU basa jelande thona de so understand ni ta la ama ko understand sa se bla ma se te ho ya bula de nu understand sara ni ta la de la se ba te ang simple subtitle to la English no avi description se de simple in to bi wala da popular ja pato ru mo yi wani da la correction sa bi hana so ja first bare da zuma la la pato de de so mam chang ze de da simple words ni la pa ko la to start la KHOLEROU passage hände henne. Då gis KHOLEROU jag började det är en KHOLEROU som jag inte måste. Jag tror fe måste på att det det. Da fe Mourairou ya det. Fe så stort. Det kan jag inte må sjöbo imu. KHOLEROU så ni liksom ho lo lula ya ta imsa. Hon mig vill lo så到这么是老师片普拉牛十大道现在他妈是他十大道有么？你那老路现在可能是非比包啥是一直来得头白些，那会哈啥会给呢？一直来得了话是呢，给咖啡开，非那不是可能包啥哈来，的那可能是一直来得了嘞，的他老路不现在也不比哈，非不是理解嘛呢？但么包啥呢？jela ndid laha da be lidu donu ta do kinu ha uma billa sa dala sala konno ju pare boshi konno ju pare is zapa li shimere bi pare ya pa imsa dinu KHOLEROU dia papi li chi mo reso upunasa on poula ya jela lo des basa on poula ya KHOLEROU fe
thì mà có thao nữa đây thì không phải là phải chỉ mua là sự nhà mình đó chúng ta sự phải chỉ mua thì sự nhà mình xí về đây thì không phải là open là bảo ra nữa phụ khảo ra khảo nhầm đầu ra nữa open là họ khảo sẽ ra hồ ra đây mu hồ cái gì hết nữa hồ kholero là Araazhe yam naje jira Araazhe jiranu saranu niza so ninya so nyata basas apusero balaha patopio ya khoje apu saribi balaha de pra basas tapio ya khoyimsa ka sanenu basas basa tapia khoine genu da response pe genu kolere ji da kanuni ras pe hala ni so ni da ka pe hala ni da ka sar hala ni so supra no khalo ta ni trawo ba no ya bawa no salamo ya je se katare mus ti no uba upuna so ras ripia ko she no ta la ho phụ khảo tiền ta là rồi để cụ chuyên gia sống muốn rồi đấy thì phụ khảo ra khảo nhận da ta bề rồi thì nó rất là bây khảo nó super bề ra như trả được tiền đấy nhà ra như tám giờ thì nên just samo thì nó kholero rồi apu sơ rồi na apu na cái khai là sẽ samo thì sẽ để thiên nhiên hồ bề rồi ya đấy thì upu na sẽ khai ra Araazhe thiên talaya upunyasa todesa thara khazahan liru da tosu sataranu upunyasa fu khawra khanyam dawranu talaya times ta hoa kolerus jeyi upunyat gotis kolerus poems Araazhe niza so ninya so nada basas apu ser bahia tapio ya khoje denu just provare da shovu que lauro da basas pu bahia hego tapire ims and laba tapire ims da kholero da devu ka jela lodare mu jela lodahenu pusa poems KHOLEROU ni fejo fe panu za aliro wana jira ni jura ni bi a hian rive ngao ya pusa khoje tido ha KHOLEROU sa sa jenu lar u hote bakha hai che pi se nga ha to bi se a rive ka KHOLEROU na apuser bu ne Ki KHOLEROU ya femoral jazma se vitare ya fe una se KHOLEROU se papi je ta ni ki KHOLEROU seri asema abaje kinu ya de da zama se seri se tabare de ki KHOLEROU ya ju seri se ma abaje kinu ya papia buso KHOLEROU se zenu ndu ha tare mze jenu je che zlan dia ha ta不是人家hinz bra tra tra li dum fe tra hat ata hinz bra ki ta ki veri dulan ta times ta ka kuro fela vita ta ku kuro da de kuro hi di tro hi ta bra mo ta bra Teiche yums bu mai bis nde da de nde vida da tsuma se Teiche ya so nde ta bu yums te Tida tuzo lezo ba buvi lo is pia bi wishi pia bi muz pika puso ki ve mo ve kenya ma da mo la nu rotro ro je rotro ro da tie ve muz da tie ve shi so da zona ka na so KHOLEROU vi basa jelan de da vi kamsa jina hanya khawa de Jino patata so de hoya. Umago that's my learning sa de. Foxon sa go that's a way de. Jaji
bà mấy nữa anh thì cả mình chỉ bảo ý là đó mà lỡ vì nữa rồi cái sự thật cái lỡ họ thì tôi đã lỡ à nên những tan chỉ vì nữa cho lỡ ta ra sự đi kia nữa ở chỗ bằng á là dễ vì nào vậy thank you chưa bố mẹ tao mà cũng mà bố mẹ tao nhưng ta cho lỡ ra mẹ tao liku bà tao bố là mẹ tao liku bà tao mom là đi so next time nữa ở chỗ bà mấy nữa ở chỗ ra đi bằng á là giờ ham bà là đâu